Moi boa tarde a todos e a todas, autoridades, compañeiros e compañeiras de corporación, alcaldes da Coruña, amigos e amigas, familiares de Rosa Otero, benvida, Rosa Otero, a túa casa, a este salón de plenos. Hoxe é un deses días onde unha sente a responsabilidade e tamén a inmensa alegría de ser alcaldesa da Coruña, porque non todos os días temos a honra de recoñecer públicamente a quen dedicou a súa vida a facer mellor a dos demais. Mais hoxe, sí, hoxe nomeamos filla adoptiva da Coruña a nosa benquerida Rosa Otero. Dende que anunciamos a proposta acordada polo Pleno, foron moitísimas as persoas que me paraban pola rúa, que nos chamaron, que mandaron mensaxes para felicitarnos e para darnos as grazas por este recoñecemento. Iso dá conta do cariño, da profunda admiración e do respeto que Rosa mesma cultivou durante anos na cidade. Ese cariño está hoxe aquí presente, só hai que mirar ao redor para ver este salón municipal cheo de amigas, de amigos, de compañeiras e compañeiros e de persoas que ao longo da súa vida camiñaron o seu carón. A verdade é que isto, Rosa, parece máis unha toma de posesión ou un día de la amistad desos que organizas ti. E eu lle dixen, avisa aos achegados, os máis cercanos, e dixo ela, sí, cando íbamos por 300 achegados, pois xa nos decatamos de que achegados eran moitos e moitas. Poucas persoas quedan na Coruña que non coñezan a Rosa e precisamente este salón chegamos a que ese recoñecemento de cidade xa existía e que hoxe o que facemos é institucionalizalo e facelo como filla adoptiva da cidade. A continuación, ten a palabra o secretario xeral do Pleno, don Manuel José Díaz Sánchez, para proceder á lectura da acta de acordo do Pleno. Por iniciativa da Alcaldía, de conformidade co artigo 4 do Regulamento para a concesión de honras e distincións do Concello da Coruña, propúxose a Comisión Informativa de data 10 de marzo de 2025 e ao Pleno Municipal de 13 de marzo de 2025 o nomeamento de doña Rosa Celia Otero Raña como filla adoptiva da cidade. O capítulo 5 do Regulamento de honras e distincións no artigo 17 establece que o nomeamento de fillo ou filla adoptivo poderá recaer en favor de persoas que polas súas destacadas calidades persoais ou méritos sinalados e singularmente polos seus servizos en beneficio, mellora ou honor da Coruña acadasen o prestixio e a consideración xeral. Aprobada a concesión, o título entregarase en presenza da Corporación Municipal convocada para o efecto para a celebración do acto solemne. Previo ditame da Comisión Informativa de data 10 de marzo de 2025, na que por unanimidade acordouse dictaminar favorablemente a proposta da Alcaldía, o excelentísimo Concello Pleno, en sesión ordinaria celebrada o día 13 de marzo de 2025, adoptou por unanimidade o seguinte acordo nos propios termos do dictame da Comisión Informativa e coa motivación en aliunde do informe proposta do Servizo de conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015 de 1 de outubro de procedimento administrativo común das administracións públicas, co voto a favor dos grupos municipais do Partido Popular, 12 votos, dos socialistas de Galicia PSOE, 11 votos, e do Bloque Nacionalista Galego, 4 votos, acordouse nomear a doña Celia Otero Raña, filla adoptiva da cidade.
alcaldesa, concejales del excelentísimo Ayuntamiento de La Coruña, autoridades y representantes de instituciones y entidades, familiares y amigos. Permitidme todos expresar mi agradecimiento a la alcaldesa y a la Corporación Municipal por el gran honor que hoy me conceden, ser la primera mujer en recibir la distinción de hija adoptiva de esta ciudad. Me llena de orgullo, gratitud y felicidad. Aunque nací en Santiago de Compostela, a los 23 años me casé y vine a vivir a Coruña. Desde entonces siempre me he sentido acogida por la gente de esta maravillosa ciudad, en la que nadie es forastero. Trabajé de analista clínico en el Hospital Abaca, de titularidad municipal, a donde acudían ciudadanos muy vulnerables y que carecían de recursos económicos y sociales. Allí comencé mi labor sanitaria y social y empecé a tener contacto con personas de los asentamientos chabolistas. Allí comencé mi ejercicio profesional como farmacéutica comunitaria, atendiendo las necesidades sanitarias de los vecinos, pero al mismo tiempo las familiares y sociales, que por cierto eran muchas. El nivel de alfabetización era mínimo en la población adulta y la escolarización de los niños no existía. En realidad, muchos de estos niños no estaban inscritos en el registro civil, por lo que no existían para las administraciones. A la precariedad de los asentamientos chabolistas se unió en los años 80 la aparición del mundo de la droga y el SIDA. Aunque la droga era omnipresente, estaba en todos los lugares y en todas las clases sociales. La población más desfavorecida era especialmente vulnerable. La droga era un negocio lucrativo y ellos no tenían nada que perder. Este fue el motivo por el que se fundó la Asociación Antidroga Antonio Noche y posteriormente la Asociación de Ayuda y Atención al Preso, con el fin de atender no solo al drogodependiente, sino a sus entornos familiares y sociales. La erradicación de los asentamientos chabolistas en esta ciudad fue un trabajo duro que no se hubiese podido llevar a cabo sin el trabajo y la dedicación de muchos de los que hoy están aquí. Quiero aprovechar este momento para agradecer públicamente el esfuerzo y el apoyo de todas las personas, instituciones y entidades que han hecho posible que hoy pueda estar aquí. Gracias a los diferentes alcaldes y corporaciones municipales de esta ciudad. Gracias a las instituciones y entidades que me habéis facilitado apoyo y recursos cuando fue necesario. Gracias a mis compañeros farmacéuticos y a los médicos de esta ciudad, que en muchos casos atendieron de forma altruista a niños y adultos de colectivos desfavorecidos. Gracias a la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la provincia de La Coruña por acompañarme en este camino. Gracias a los trabajadores y voluntarios de la Asociación Antonio Noche y Ayuda y Atención al Preso por su trabajo y dedicación. Agradezco la lealtad, el trabajo y el apoyo con mayúsculas de todos vosotros con los que he tenido la suerte de compartir proyectos, objetivos, penas e ilusiones a lo largo de todos estos años. Espero que los esfuerzos, el trabajo y el corazón generoso de todos los que desde los distintos ámbitos habéis trabajado en la igualdad de oportunidades para los colectivos más desfavorecidos continúe vivo en las generaciones futuras de esta ciudad, con el fin de reducir los niveles de pobreza y exclusión social. Permitidme dedicar este reconocimiento que hoy recibo a mi familia, a mis padres y hermanos
que han sido un ejemplo de trabajo, esfuerzo y solidaridad. A mis nietos, a los que he intentado transmitir estos mismos valores. A mis hijos, que soportaron estoicamente mi dedicación en todas las actividades sociales. Y de forma muy especial a mi marido, que aunque nos dejó hace 5 años, se sentiría enormemente feliz con este reconocimiento. Sin su apoyo y su dedicación a la familia, mi labor social no hubiese sido posible. Muchas gracias, Pepe, por haberme traído a esta ciudad tan linda hace 61 años. Muchas gracias a todos por acompañarme hoy y espero que el trabajo de todos nos permita garantizar la igualdad de trato y de oportunidades a todos los que viven en esta maravillosa ciudad. Gracias a todos, de verdad, a todos. Todos somos una gran familia a la que seguiré perteneciendo mientras la salud y la vida me lo permita. Gracias y besos a todos. Ay, no es que no puedo. ¡Viva La Coruña! No me dio ni tiempo. Non lle deu tempo a decir viva La Coruña, pero xa coreamos os demais. A verdade é que, cando pensamos en Rosa ou falamos de Rosa, sempre pensamos nunha muller pioneira. Ela mesma contaba a súa traxectoria vital dende que chegou a Coruña recén casada e foi quen de facerse ver e escoitar nun tempo en un contexto que non eran os máis favorables. Ela abriu camiños nun mundo no que aínda non se falaba de teitos de cristal, porque antes dos teitos había que abrir moitas portas e moitas ventás. Un mundo de ámbitos sociais e económicos profundamente dominados polos homes, no que as mulleres tiñan que loitar o triple para ocupar o espazo que lles correspondía. E Rosa fixo con valentía, con intelixencia, con determinación e, sobre todo, cunha enorme capacidade de traballo. Ela comezou ensinando a ler e escribir a mulleres sin recursos nesta cidade. Aquelas clases foron o xerme dunha vida enteira de compromiso porque axiña conectou coas necesidades máis urxentes da Coruña. Axudou a persoas vulnerables con problemas derivados do consumo de drogas e aí naceu unha parte fundamental da súa loita e do seu legado. Como presidenta da Asociación Antidroga Antonio Noche, Rosa foi e é un faro de esperanza acompañando a centos de familias na nosa cidade. Tamén o fixo como presidenta da Asociación de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios, deu visibilidade a ese traballo silencioso e imprescindible, reclamando incesantemente un estatuto para as amas de casa e buscando a maneira de que puideran cotizar a Seguridade Social.
Ela entendía e entende que non hai xustiza mentras non se recoñeza o traballo de quen sostén a vida diaria, de quen sostén os cuidados e de quen sostén as familias. E tamén, por suposto, en AECO, a Asociación de Empresarias da Coruña, que é a máis antiga de España. Pensemos no que isto, que hoxe nos pode parecer hasta normal, pois significaba no seu tempo mulleres que decidían organizarse, unirse e facerse fortes xuntas cando ninguén falaba de liderado feminino ni de igualdade real e efectiva no mundo empresarial. E esa determinación e todo ese traballo converteu a Coruña nunha cidade pioneira tamén nese ámbito. Falando de pioneiras neste salón de plenos, pois temos que facer unha lembranza inevitable, a de mirar cara arriba e ver que nas vidreiras deste teito nos observan 4 mulleres símbolos da nosa identidade e da nosa cidade: Rosalía de Castro, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán e María Pita. Mulleres que abriron camiños cando ninguén lles deixaba espazo, mulleres que representan a forza da palabra, da xustiza, da cultura e da loita. E hoxe neste mesmo lugar sumamos a ese fío de pioneiras a Rosa Otero, porque a Coruña, como digo, é e será unha cidade de mulleres pioneiras. Por iso este nomeamento non é únicamente un título ou un acto formal, é un símbolo, é a forma de dicir que como cidade sabemos mirar atrás con gratitude e recoñecer as persoas que nos fixeron mellores, que sabemos aprender dos exemplos que nos deixan e, sobre todo, que queremos transmitilos ás xeracións que veñen. Querida Rosa, hoxe recoñecémoste como filla adoptiva da Coruña, pero, sobre todo, como parte esencial da nosa historia colectiva como cidade. Recoñecemos a túa forza, a túa determinación e a túa capacidade de liderado nun mundo cheo de obstáculos. Recoñecemos o teu compromiso cos máis vulnerables, a túa entrega sin descanso e a túa capacidade para adoptar esta cidade como túa. En nome do Concello e de toda a cidadanía coruñesa, hoxe nos facémosche filla adoptiva polo teu exemplo e pola túa loita, por abrir portas e lembrar sempre as mulleres invisibles, por facer cidade sen excluir a ninguén. Desde hoxe e para sempre, a Coruña recoñéceche como a súa filla. Noraboa e moitísimas grazas. Pois ata aquí a parte oficial do acto. Agora faremos unhas fotos de familia. Canta familia? Non sei se vamos a caber, pero bueno, unhas fotos de familia numerosa. O resto dos convidados poden ir accedendo aos salóns para o pincho que se vai ofrecer en honor de Rosa. Moitísimas grazas a todos e a todas. Levantamos a sesión.